Nalazimo se na novom Frstu 44 koji uz svoje performanse kao performance cruiser nudi jako komodan prostor u interijeru za boravljenje. Imamo 3 kabine i uz to imamo 2 WC-a, što je jako komfortno za ovu klasu brodova. Salon je jako prostran i u jednom zanimljivom okruženju gdje su stavili neobično stol. Dobije se jako velika širina tu i prostor za navigacijski stol, što inače nije baš u zadnje vrijeme moderno. Iz salona ulazimo u prostrani prostor WC-a koji ima odvojenu tuš kabinu. Također u krmi imamo 2 kabine koje su dosta prostrane radi široke krmi. U provojnoj kabini, ajmo reći vlasničkoj kabini, imamo dovoljno stajaće visine za prosječnog čovjeka i imamo WC sa tušom. U kuhinji se standardno nalazi sudoper, plinski štednjak sa pećicom. Tu imamo veliku radnu plohu ispod koje se nalazi hladnjak koji je dosta prostran, te pristup njemu imamo i s donje strane. Ispod skala nam se nalazi motor Jadmar u standardu dolazi sa 57 konjskih snaga sa servisnim otvorima iz kabine. Evo, zadovoljni smo s brodom, relativno dobar balans u orcu, stvarno nema puno sile. Trenutno nas je 5 na brodu i stvarno odrađujemo sve bez problema. Kako se čini na kormilu? Stvarno orca je dobar balans bez puno sile, krmu još malo, možda fali vitra da bude bolji balans. Brzina u krmu nam je top speed bija 11,4, a orca nam se vrti oko 7 čurova.